ibihe byiza reka ngusuze kandi mwifurize amahoro y'Imana. Turi ku mugoroba w'itariki ya 26 ukwezi ni Kamena umwaka ni 2025 i Kigali mu Rwanda. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu umugoroba. Nge nitwa Ngenzi Edi Peter, ngushimiye ko wahisemo kubana natwe muri uyu mwanya hano kuri uyu umuyoboro wacu. Reka mbitangirire mu ngingo z'ingenzi z'ikiganiro naguteguriye kuri uyu mugoroba. Ndabihera mu gihugu cy'u Rwanda. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC bagaragaje ko batumva impamvu urwego rushinzwe guteza imbere imiturire rugikoresha inzu zo gukodesha kandi hari izindi hirya no hino mu gihugu zidakoreshwa. Bivuze ko umutungo w'igihugu usesagurwa mu buryo bugiye butandukanye biciye muri iyi Rwanda Housing Authority. Turabijyamo mu kanya kandi ndakubwira ko mu karere ka Nyanza hari inkuru ivuga ko umugabo w'imyaka 53 warutuye mu mudugudu wa Gihimbi mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Nyagisozi muri centre yitwa Rugabano mu karere ka Nyanza. Birakekwa ko ngo yishwe akubiswe ifuni mu mugongo nyuma yo gushyamirana n'uwo bikekwa ko yasambanyirizaga umugore. Byose turabijyamo, ndaza no kukubwira izindi nkuru ziri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ndaza no kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nkubwire ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo avuye i Kigali, yahise yerekeza i Kinshasa ahura na perezida w'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yahuye nawe kuri uyu umunsi w'itariki ya 26. Ndaza gukomereza no kubindi bivugwa muri Afrika. Turongera kuvuga ku nkuru y'urupfu rwa Dr. Edgar Lungu wahoze ari perezida wa Zambia, noneho aho bigeze mu rukiko icyemezo cyafashwe turaza kubigarukaho. Nderekeza mu burasirazuba bwo hagati nkubwire kubijyanye n'intambara icyo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ku gihugu cye cyatsinze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu ntambara ngo yamaze iminsi 12 yari bahanganishije n'igihugu cy'abasioniste cya Israeli, ariko Amerika byarangiye nayo yisanze ari umutumirwa w'imena muri iyi intambara. Turabigarukaho. Ndasoreza mu gihugu cy'Uburusiya. Uwahoze ari perezida w'Uburusiya uyu yitwa Medvedev wahoze ayobora Uburusiya yisaba mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi inyenzi, nabyo turaza kubyinjiramo. Iri ni ijambo ritajya ubundi ryumvikana neza mu matwi ya abanyarwanda bitewe n'amateka. Iri jambo ryagiye ikoreshwa mu myaka itari myinshi cyane itambutse, kubera ko ni ijambo ridasona neza nyine mu matwi ya abanyarwanda. Reka nze nyuma y'akaruhuko gatoya tubyinjiremo mu buryo burambuye. Turabera kubiri kuvugwa mu Rwanda twerekeza n'ahandi mu isi hatandukanye nyuma y'aka karuhuko gatoya. Reka nsome ku mazi. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu bisanzwe bizwi nka PAC bagaragaje ko batumva impamvu urwego rushinzwe guteza imbere imiturire rugikodesha inzu zo gukoreramo kandi hari izindi hirya no hino mu gihugu zidakorerwamo kandi ari za leta. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena umwaka 2024 igaragaza ko hari imitungo 491 ifite agaciro ka miliyari 7.9 by'amafaranga y'u Rwanda idakoreshwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire ubwo yatangaga ibisobanuro imbere y'abadepite bagize PAC yabajijwe impamvu bakodesha inzu y'ishyinguranyandiko yishyurwa arenga miliyoni 14 buri kwezi n'indi yarenga miliyoni 19 buri kwezi, kandi hari inzu za leta
zidakoreshwa. Vice Perezida wa PAC Depite murumuna wabo Cecile ati mudufashe musobanure birambuye ni ugusobanurira komisiyo impamvu zo gukomeza gukodesha kandi hari inzu za leta zidakorerwamo. Umuyobozi mukuru wa Rwanda Housing Authority Rukebandekwe Alphonse yavuze ko inzu nyinshi za leta zidakoreshwa ziri mu bice bitandukanye harimo nizo basanze zidakorerwamo zigomba gusenywa. Ati dufite inyubako za leta zidakoreshwa mu bice bitandukanye by'igihugu kandi turi muri gahunda yo kugira ngo izo nyubako zikoreshwe zibyazwe umusaruro. Nzivuzeho gato, hari inyubako usanga zimaze imyaka myinshi, hari izo usanga zangiritse, kuzikoresha bigasaba gufata ingengo y'imari yo kuzisana, hari nizo twakoze igenzura twasanze zidashobora gukoreshwa ahubwo zavanwaho. Rukebandekwe yashimangiye ko inzu ziri muri Kigali nk'izi Kinyinya zatangiye gukoreshwa nk'ishyingura nyandiko mu gihe izindi zizifashishwa mu kubika ibikoresho mu masiganwa y'amagare ategerejwe mu Rwanda. Ati aho dukoresha ahenshi ni muri Kigali kandi mu nyubako zidakoreshwa ahenshi ntabwo ari muri Kigali, aho dufite muri Kigali turi kuhakoresha. Akomeza agira ati ntabwo twagira inyubako idakoreshwa yakoreshwa ngo tujye gukodesha. Mu mwaka wa 2022 hasuzumwe inyubako za leta zirenga ibihumbi 49 basanga izigera ku gihumbi zidakoreshwa. Reka duhindure ingingo muri iki kiganiro cyacu, nkubwire kandi ko sosiyete ikora iby'ingufu z'amashanyarazi ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kwinjira mu bikorwa by'umushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu rutanga umuriro ungana na megawati 206 mu bihugu birimo u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Uyu mushinga wadindijwe n'ibibazo bimaze igihe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ni umwe mu yo byitezwe ko ishobora kubyutswa mu gihe cya vuba nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anzana Electric Group izakorana na Rusizi ya gatatu Holding Power Co Limited mu kubaka uru rugomero. N'umushinga uzatwara miliyoni zisaga 760 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzagira uruhare mu guhuza ibihugu no kongera ingufu z'amashanyarazi. Anzana yashinzwe mu mwaka wa 2011 ni sosiyete y'Abanyamerika yashoye imari mu bijyanye n'amashanyarazi, mbere yitwaga Virunga iteganya kuba yagura imigabane ingana n'10% muri Rusizi ya gatatu. Rusizi ya gatatu Holding ni sosiyete ishyigikiwe n'ikigega cy'iterambere cya Aga Khan Fund for Economic Development. Uru rugomero ruzaba ari rwo rwa mbere runini mu Rwanda kuko ruzatanga amashanyarazi akomoka ku mazi angana na megawati 260 mu gihe amashanyarazi akomoka ku mazi u Rwanda rufite kugeza ubu yose ahamwe ari megawati 140 zonyine. Ibi bihugu uko ari bitatu, u Rwanda, u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bizatanga amafaranga angana ndetse n'amashanyarazi azaboneka bazayagabana mu buryo bungana. Bivuze ko buri igihugu kizishyura arenga miliyoni 266 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizajya agihabwa umuriro ungana na megawati 68 n'ibice bitandatu. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka uru rugomero izatangira muri Mutarama y'umwaka utaha w'2026 ukarangira mu mwaka w'ibihumbi 2030. Reka duhindure ingingo kandi mubwire ko umugabo w'imyaka 53 warutuye mu mudugudu wa Gihimbi mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Nyagisozi muri santere yitwa Rugabano mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, bikekwa ko yishwe akubiswe ifuni mu mugongo nyuma yo gushyamirana n'uwo bikekwa ko yasambanyirizaga umugore. Byabaye mu masaha y'igicuku cy'ijoro rishyira ku itariki ya 25 ubwo uyu umugabo
yategerezaga ko umugore we ataha akamubura. Byageze saa sita z'ijoro yakira amakuru ko umugore we ari kumwe n'undi mugabo ukekwaho kumusambanya. Amakuru avuga ko uyu mugabo ashinjwa gusambanya umugore w'abandi, atuye mu karere ka Bugesera nubwo avuka Nyagisozi, gusa ngo yari amaze iminsi ibiri yarakodesheje inzu muri aka agace. Bivugwa ko uyu mugabo yari asanzwe afitanye ubucuti bw'ibanga n'uyu mugore, ndetse muri iryo joro aba bombi ngo bari kumwe. Nyakwigendera ngo akibasangana habayeho intonganya zikomeye, maze uwo mugabo amukubita ifuni mu mugongo, uwo nguwo ahita yitaba Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Sidiyo yabwiye itangazamakuru ko bikiba inzego zibanze n'iz'umutekano zahise zitabara, zihanganisha umuryango ndetse zigeza n'umurambo kwa muganga ngo ukorerwe isuzuma ibizwi nka autopsy. Ati umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma, naho abakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ukekwaho kuba inshoreke batawe muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza. Gitifu yakomeje asaba abaturage kutajya bihererana ibibazo, ahubwo bakabishyira ahabona kugira ngo bishakirwe ibisubizo bidasabye ko bigeza ku mfu, kuko zigira ingaruka nyinshi. Nyakwigendera n'umugore we bari bafitanye abana bane, w'imfura w'imyaka 20, naho umuto akaba afite imyaka 7 gusa ya amavuko. Reka ibyavugwaga mu Rwanda mbisorezaho, ariko kandi mbere yuko nerekeza kubiri kuvugwa mu karere, reka nitse gato hanyuma ngaruke nyuma y'aka karuhuko gatoya rwose. Turagaruka tubihera mu karere k'ibiyaga bigari, twerekeze n'ahandi muri Afrika, tubisoreze ku ruhando mpuzamahanga. Reka nsome ku mazi. Igisirikare cya Uganda cyashyizeho itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rishinzwe gukora iperereza ku bakorera mu nzego z'ubutasi, nyuma yaho biketswe ko batanze amakuru atariyo ateguza ko umutwe w'iterabwoba wa ADF uteganya kugaba ibitero by'ubwiyahuzi muri iki gihugu cya Uganda. Iri tsinda rigizwe n'uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi mukuru wa polisi, umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano w'imbere, urwego rushinzwe umutekano wo hanze, umuyobozi w'ubugenzacyaha, umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru. Leta ya Uganda ivuga ko inzego zishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba zimaze iminsi zitanga integuza zikurikiranya zivuga ko ADF ishaka kugaba ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Kampala, ariko ntibibe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bishoboka ko bamwe mu bashinzwe umutekano bashobora kuba barakabirije aya makuru cyangwa se bakayahimba kugira ngo bahabwe amafaranga yitiriwe kurwanya iterabwoba. Umwe mu bashinzwe umutekano yagize ati, nubwo ADF ikiri ikibazo, ntabwo twakwemera ko inzego z'imbere ziganzwa no kwishakira inyungu bwite. Ubunyangamugayo bw'inzego zacu z'umutekano buruta byose. Iri tsinda riyobowe n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Lt General Sam Okidingi, riteganya gusuzuma raporo z'ibikorwa by'inzego z'umutekano, itumanaho ryakozwe, uburyo amafaranga yakoreshejwe ndetse n'amakuru y'ubutasi yatanzwe ku bitero by'ubwiyahuzi mu mezi 6 ashize. Biteganyijwe kandi ko iri tsinda rizahata ibibazo abayobozi bo mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare ndetse n'urwa polisi, kandi iperereza nirirangira rizashyikiriza umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba. General Muhozi aherutse gutegeka ko umuyobozi w'ishami ry'igisirikare rishinzwe kurwanya iterabwoba Colonel Peter Ahimbisibwe na Lieutenant Ephraim Byaruhanga uyobora ishami rishinzwe ibikorwa byihariye batabwa muri yombi nyuma yaho biketswe ko aya mashami
yacengewe na ADF akajya atanga amakuru y'ubutasi atariyo. Koloneli Ahimbisibwe na Letkano bya Ruhanga bafungiwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya muri Kampala mu gihe iperereza ari ikomeje. Ngayo nguko ibyo muri Uganda. Ariko kandi mvuye muri icyo gihugu, reka nerekeze mu kindi gihugu rutura cy'abaturanyi. Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria kuva mu mwaka wa 1976 kugeza mu mwaka wa 1979 no kuva mu mwaka wa 1999 kugera mu mwaka wa 2007 yakomereje uruzinduko arimo muri aka karere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaravuye i Kigali mu Rwanda kubonana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Olusegun Obasanjo n'umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'Afrika y'Amajyepfo SADC kugira ngo bafashe abanyekongo gukemura amakimbirane yatumye bamwe muri bo bafata intwaro bakaba bari mu ntambara igiye kumara igihe kitari itoya. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 24 Obasanjo yakiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku biganiro byahujwe by'i Nairobi ndetse n'iby'i Rwanda bigamije guhagarika aya makimbirane by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 25 Kamena Olusegun Obasanjo yakiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton i Kinshasa, nawe baganira ku buryo ibi biganiro bishobora kugera ku ntego yo guhagarika aya amakimbiranye. Nyuma yo kuganira na Tshisekedi hafi y'amasaha 2, Obasanjo yatangaje ko we n'abandi bahuza bari gushaka inzira zose zatuma amakimbirane ahagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntihongere kubaho imirwano. Yahamije ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame ndetse n'ibyo yagiranye na Tshisekedi bitanga icyizere cy'uko amahoro ashoboka. Ati ibiganiro nagiranye n'abavandimwe banjye mu Rwanda no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biri mu murongo mwiza. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union nawo wagize umuyobozi w'inama y'abaminisitiri wa Togo Fole Esozima Nyasimbe umuhuza kugira ngo afashe u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo gukemura amakimbirane bifitanye. Yasimbuye Joao Lourenco uyoboye uyu muryango kuri iki gihe. Uyu Obasanjo yasobanuye ko nyuma y'uruzinduko rwe muri ibi bihugu bibiri by'umwihariko ku mirwa mikuru yabyo i Kigali na Kinshasa ateganya kujya muri Togo kugira ngo ashyikirize Esozima Nyasimbe raporo y'urugendo rwe. Yagize ati dufite umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Fore Esozima Nyasimbe, Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo. Nzajya i Lome ku murwa mukuru mugezeho raporo turebe igikwiye gukorwa kugira ngo amahoro arambye aboneke muri akarere k'ibiyaga bigari. Abahuza batanu nibo bashyizweho n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo w'ubukungu SADC ni Obasanjo, Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Catherine Samapanza wayoboye Repubulika ya Centrafrica, Kagrema Mondrane wayoboye Afrika y'Epfo na Aswele Workzeude wayoboye igihugu cya Ethiopia. Reka iki kiganiro kandi byavugwaga muri Afrika bisoreze mu gihugu cya Zambia. Urukiko rukuru rwa Pretoria muri Afrika y'Epfo rwo rwahagaritse umuhango wo gushyingura wari Perezida Dr. Edgar Lungu Changwa wayoboye Zambia kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2021. Uyu wabaye Perezida Dr. Edgar Lungu yapfiriye muri Afrika y'Epfo tariki ya 5 Kamena. Umuryango we wari wateganyije kumushyingura i Johannesburg ku itariki ya 25 z'uku ukwezi, nyuma yaho utumvikanye na leta ikorera i Lusaka ku murwa mukuru kuri gahunda yo kumushyingura mu cyubahiro agomba nk'uwayoboye iki gihugu i Lusaka ku murwa mukuru. Mu gihe imyiteguro yo gushyingura Dr. Edgar Lungu Changwa yarigeze kure, leta ya Zambia ku itariki ya 24 yasabye urukiko rw'i Pretoria guhagarika uyu muhango. Isobanura ko amategeko ateganya ko uwabaye perezida muri iki gihugu agomba gushyingurwa mu cyubahiro mu gihugu cye. Nyuma yo kumva ibisobanuro bya leta ikorera i Lusaka ya Zambia ku itariki ya 25 urukiko rwa Pretoria rwemeje ko bifite ishingiro ruhagarika umuhango wo gushyingura Dr. Edgar Lungu Changwa wagombaga kwitabirwa n'umuryango we
gusa. Iki cyemezo cyafashwe ubwo hari hamaze kuba misa yo gusabira no gusezera kuri Dr. Edgar Lungu Changwa yabereye muri Cathedral of Christ the King i Johannesburg, yitabiriwe na bamwe mu bo mu muryango we. Intumwa nkuru ya leta ya Zambia Muliro Kabesha yasabwe gutanga bitarenze tariki ya 4 Nyakanga inyandiko y'ibisobanuro bigaragaza impamvu ashaka ko umurambo wa Dr. Edgar Lungu Changwa ujyanwa mu gihugu cye, bikazasuzumwa mu rukiko tariki ya 4 z'uko kwezi kwa Kanama. Umuryango wa Dr. Edgar Lungu Changwa nawo wasabwe gutanga inyandiko itanga ibisobanuro bigaragaza impamvu umurambo we ugomba gushyingurwa muri Afrika y'Epfo. Turakwibutsa ko uyu barimo barwanira gutya yahoze ari perezida wa Repubulika ya gatanu y'igihugu cya Zambia. Ubusabe bw'urukiko bugaragaza ko Dr. Edgar Lungu Changwa wahoze ari perezida wa Zambia atazashyingurwa mbere ya tariki ya 4 z'ukwezi kwa Kanama. Ngayo nguko umubiri we rero ugiye gusubizwa mu buruhukiro, utegereze igihe hazemerezwa ko uyu wabaye perezida agomba gushyingurwa naho agomba gushyingurwa. Reka nerekeze hakurya cyane y'imipaka ya Afrika nge mu burasirazuba bwo hagati. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko igihugu cye cyatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika Iran mu ntambara imazemo iminsi 12. Ingabo za Israeli zatangiye kurasa ku gihugu cya Iran tariki ya 13 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka, ziyishinja gutunganya ingufu za nucleaire kugira ngo izakoremo intwaro zizarimbura igihugu cya ababasiyoniste ba Israeli. Uwo munsi Iran yahise isubiza irasa misile nyinshi mu miji itandukanye ya Israeli irimo Tel Aviv, Haifa, Bat-Yam na Beersheba. Mu rukerera rw'itariki ya 22 z'uku kwezi kwa Kamena, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero karundura ku bigo bitatu bya Iran bitunganyirizwamo uranium. Ubu ni ubutare buzavamo nucleaire bukaba bukorwamo intwaro kirimbuzi. Ibyo bigo ni Fordow, Natanz ndetse na Isfahan. Zigamba ko zabisenye ku buryo batazongera no kubisana ngo bishoboke. Ku itariki ya 23 Kamena, Perezida Donald J. Trump yatangaje ko yasabye Israeli na Irani gutanga agahenge nyuma yaho Irani irashe ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu gihugu cya Qatar n'igihugu cya Iraq, kandi ko byabyemeye. Mu ijambo rya mbere Ayatollah Ali Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran, yagejeje ku baturage ku itariki ya 26 n'uyu munsi Kamena nyuma y'itangazwa ry'agahenge. Yatangaje ko abanya-Irani batsinze ubutegetsi bw'abanzi babo ari bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubw'abasiyoniste bakorera i Tel Aviv ari bo banya-Israeli. Ati ndashimira ku bw'insinzi ya Irani ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Amerika bwinjiye mu ntambara byeruye kuko bwatekerezaga ko nibutabikora leta y'abasiyoniste izasenywa burundu. Bwinjiye mu ntambara bugamije gutabara iriya leta ariko ntacyo bwagezeho. Ayatollah Ali Khamenei yagaragaje ko Iran yakubise Leta Zunze Ubumwe za Amerika urushyi rufite imbaraga kuko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere cya Ali Udeid giherereye mu gihugu cyiza cy'amabengeza cya Qatar. Yagize ati Repubulika y'Abasilamu yakubise urushyi ruremereye mu isura ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarashe yangiza ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Ali Udeid, kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kariya akarere kabo ko mu burasirazuba bwo hagati. Ayatollah Ali Khamenei yagaragaje ko kuba Iran ishobora kugera ku bigo by'ingenzi bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ikaba yabigabaho ibitero mu gihe byaba ngombwa ari ikintu gikomeye. Atanga umuburo ku gihugu cye n'icyongera gushotorwa. Umwanzi rwose azishyura ikiguzi kinini. Mu gihe Israel na Iran byari bikomeje kurasanaho misile, Perezida Donald J. Trump yavuze ko ahantu Ayatollah Ali Khamenei yihishe hazwi ariko ko nta gahunda ihari yo kumwica.
yasabye Irani kumanika amaboko. Umuyobozi w'ikirenga yatangaje ko Perezida Trump atagombaga gusaba Irani kumanika amaboko kuko amagambo nk'aya adakwiye kuva mu kanwa ka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ku gihugu gikomeye nka Irani kuvuga ijambo kumanika amaboko ni igitutsi. Yavuze ko nta musaruro ufatika igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Fordo, Natanz ndetse na Isfahan cyagezeho, nuko mu mboni z'umuyobozi wa Iran w'ikirenga abibona. Ariko bitandukanye n'inkuru twabagejejeho ejo y'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran. Reka tsoreze kino kiganiro naguteguriye kuri uyu munsi. Mu Burusiya, umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya wanayoboye iki gihugu mwaka wa 2008 kugeza mwaka wa 2012, Dmitry Medvedev, yise abayobozi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union inyenzi. Ijambo inyenzi riri mu butumwa Medvedev yashyize kuri Telegram ku itariki ya 25 bwamagana uburyo abayobozi bo muri uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bakomeje gushaka uko bakongerera imbaraga igisirikare icyabo kugira ngo kizagire ubushobozi bwo guhangana n'Uburusiya. Medvedev yatangaje ko ubumwe bw'Uburayi bufite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Yahoze ari umuryango wungu bumwe mu rwego rw'ubukungu, gusa ngo warasenyutse mu rwego rw'ubukungu ushaka kurwanya Uburusiya. Ati Buruseli uyu munsi ni umwanzi nyakuri w'Uburusiya, buhoro buhoro ariko byanyabyo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri guhinduka umuryango wihagije mu rwego rwa gisirikare, uzageraho uhatane na NATO, cyane cyane mu bihe bya Trump. Yakomeje ati inyenzi za Buruseli n'abayobozi batumva b'ibihugu byo muri uyu muryango ubu bari gutangaza gahunda z'uwo muryango bwite mu bya gisirikare biganisha ku bihe bishya byo gushaka ngo intwaro. Uyu Dmitry Medvedev wayoboye Uburusiya yasobanuye ko umugambi w'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi wo kubaka ubushobozi mu rwego rw'igisirikare ugamije gufasha ubutegetsi bwa Ukraine ashinja kugira amatwara y'abanazi kugira ngo Uburusiya buzagorwe no kubusenya ubu butegetsi bukorera i Kiev. Yavuze ko uretse kohereza intwaro muri Ukraine, ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byohereje i Kiev kuri uyu murwa mukuru abasirikare bo gutoza ingabo z'iki gihugu kugira ngo uzice Abarusiya zinagabe ibitero by'iterabwoba mu gihugu cy'Uburusiya bw'abasosiyaliste. Medvedev yagaragaje ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushaka ko Ukraine iba umunyamuryango wayo, nyamara ngo byaba ari ikibazo ku mutekano w'Uburusiya ndetse bagakunze kugaragaza ko kizaba ari ikibazo gikomeye. Yahamije ko nta kindi gihugu gikwiye kujya muri uyu umuryango. Ngiryo ijambo rya Medvedev yacishije ku muyoboro wa Telegram. Ngereka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Nkwifurije amahoro n'amahirwe. Nitwa Ngenzi Edi Peter. Kuri uyu muyoboro wacu nkwifurije kugubwa neza. Dusubire ku munsi w'ejo w'itariki ya 27 z'uku kwezi kwa Kamena, turi kukwifuriza kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.